laphana nanta iduku lifefezela phezulu sesilindele khona ukuthi lilale phansi bese usuka umshikashikwe zasho zasuka inkabi zabheka phansi isiminyaminya isinyokotho kushunqa uthuli usuka udaka libheka phezulu siphikelele laphana ezantsi ayike efuna ukuphuma phambili ziyalwa ziyabangisana nomunye uthi yimi phambili uthi omunye khohlwa engani khona ethuze kwakho nami ngayifuna imali siphikelele lapha phansi ejikeni lasempelandaba athi sibone zenze njani yaphuma la umpunga yaphuma nasedandi madoda saphuma lasesithole esimpunga athi sibone siyahlangana siphikelele ezantsi kwakhala amakhola kwakhala umkikiza Scottville bapha abantu base Scottville athi sibone kwenzakala kanjani siphikelele lapha ejikeni lasempelandaba uyabona ukuthi manje imoto yamajaji isikhuphulile manje ispeed bonakala lapha mfoka Sihlophe impela zipheke kulelo khona eliqeda amahashi lapho ke mongacacisanga kulelo khona ukuthi usukumi kanjani usala khona isalokhu ke sigadene zimbili izintathu zine ayishiyani kakhulu ayinikezani igebe elikhulu kodwa siyazi ukuthi zothi iqala zisondela lapha ngasesihlabathini ukhona yobe sezisho ukuthi ayimi lo ngiyazazi ukuthi ngibhekephi uyayibona inkabi lapha ephambili imisele ivula igebe manje ka 20 meters iya lapha ejikeni lasempelandaba kushunqa uthuli ithela ngothuli elandela ngemuva yilokho itele benjalo uqhiyema umfana akayiphazamisi ilithathile ikhanda lifaka phansi awuzwa amakhwele eScottville awuzwa umkikiza eScottville kumnandi eScottville osukuna namhlanje athi sibona kuzokwenzela kanjani ilokho iqhubekile njalo iyahlengela le nto uyibambile umfana ngohlelo uqhiyema uyixoxisa indaba encane uthi asambe solande imali yakukho phela sikuzelela neScottville ngaphandle kwemali athi sibone iyayenza le nkabe lena iza manje ku home straight izoshaya manje intambo ijikile ziyayilandela ziminyene ngemuva zibanga uposition 2 ilokho iqhubeka njalo iqhelile kwimitha lapha kuma mitha angu20 kade sibona kuzonze njani ilokho ize njalo bayakikiza abantu eScottville ukhala amakhwele eScottville hayile ndoda hata sibona kusebenza njani ulokho ethinte njalo umfana ilokho ebambe njalo bathi utshwala lobuyana noma ungathini utshwala undaba zotshwala lobuyana ngibona lokho liqhamuke njalo unombolo bani unombolo 15 yebo Nqongqoza nombolo 15 Nqongqoza yebo uyena manje oyishaya intambo lapha na uNqongqoza wayishaya intambo yangena yashelo ngunombolo 12 uNqongqoza Mbayimbayi ukhona emva kwakhe uthi uyadubula uMbayimbayi uNqongqoza kunombolo 15 athi 15 ngiyonqongqoza ngiyoshaya intambo manje madoda kumnandi eScottville uma ungayibonanga into eyenzakala eScottville namhlanje ngiyothi mina ubonanga lutho bezibulalana kodwa phezulu kunjalo mfoka Sihlophe lana kuzolamula amajaji